ram tuile lo le zan khat mit chin to pal om thea hian kan din mun hi a cheria win ka sia ingai tu venga yem Keini te chu Lesde Department MBOCWWB Nwaya cheng somni panga lekin registration katia Thatin membership ti nun nan cheng som pek zia nga ya amai ro chu Thatin pelovin kum khata za somni in apek tlak ngal vek the ani team membership fee renewal fee hi kum thum thleng pek lok atheya pelok du tan apek the reng boke ham thatna sang don theya ri grum thila po cheng noi thum thleng don thein ham thatna kan nei bi ka si in sakle kai noi contractor mamidang noya heng na sang thokte India khole tui kum som pare da tang kum som ruk inkar bipale mei chetan the building and others construction workers welfare noya ham thatna nei turin membara anji elu theya member na thona huna che chwalna awanga boralte cheng noi thum thleng adon theya natna dang an na thona awang nilova boralte po cheng noi kha thleng pek ani theibok member boralte vuina sen sole nupui pasal an nei na lompuina baka an fate nupui pasal nei na lompuina thlengin andong theibok member me chetan po naute an nei na lompuina andong theiboka fa pani an nei thlengin ahuam he scheme chungchang hrechiang du tan District Employment Exchange Aizol Lunglei Siaha Champhaya tele Lesde Directorate Mineko ate Zofia Thereng ani Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board Nwaya hian India khwale tui inia kumsom preda changa somruk inkar kum khat chunga ni somkwa tal in lo fai ni chuan member ini theya injak lu theite chu thing mystery lungrem mystery cement mystery rong noi helper electrician wireman fitter theatre plumber iron and aluminium work thingzai balula nungla rorachu kong lelaya inlo JCB dozer operator constructions machine operator construction driver leiro chansiama inlo fate akwama pension pa ngai le ram tuile lewa wanga pension member chu kumsomruk atlin huna thatin pension cheng sang khat pe kaninga kumsomruk atlin ma a hliam emo natna khir tak emo awanga na thok thei do lo ni chuan thatin pension sang khat pek tho ninga adin huna zirin noi khat thlenga chan puina pek thei ani bok kumtin april tha apyangin life certificate athelu chin member pension la mek boral chuan aya anupui hena thatin pension lak mek chave 50% pek thumzom thei ani bokam damlo le chet swal to pala ham thatna umte member chu damdo ina dalu ni chuan alu ni achangin ni tin cheng sang khat dongin kum khat chungin cheng singa thlenga dong thenga natna khir khan ve member te chu cheng ngoi khat in en kon na sen so tan pek the ani bo thina chungchanga ham thatna theite member na thona huna chet swal awanga boral chu cheng ngoi thung theng pek the ani a chandanga awanga boral ero cheng ngoi khat ni in buina sen so chan puina atan sanga pek the ani bo membership fee ngai zan registration fee cheng som ni panga atira pe ngaya thatin membership ti nan cheng som emo kum khata tan za som ni emo kum thum thleng pelok du tan apek lok thei boka ma se membership card athi achanga kum khatral mangeya renew ngai thung shachang du tan phone number kan tarlana hian azofia thei ringa department website ta kim changzo kin tarlan ani boke Runmawi TV thi tu te in zawai in zibai vekule the greatest show on earth to khel me kani a mu nom ro pui kan thlir mek zela kan ha le lang ngei na mu noma en man khlang khop maya ti chuan kan sha tangin ram som paruk chok an dam ta aram tam zo kan mang thalo chul ta a kan chan zong te po an puan thwa telin an ho te halo chula ami zo te po kan li nya nak na ka ngai nom chin hle maya ti chuan ke ni ti Runmawi World Cup TV INLENG te kanon chu haule thei dona voina hun chatak kan nei le the kan lom hle maya he kan program lo thin theina tura min sponsor tu te longai thlama sale ila kan main sponsor hi les de an ni a in sakle akai noya in lo fa te tan dam do in om chanpuina na khir khan to de chanpuina cheng noi khat pension le ham chana shang adon theya MBO CWWB noya roin register venge yang che chachang do tan
bocw.mizoram.gov.in a en thein om renga tin MBOC WWB last day office miniko apo zo fia reng the ani bokani ti chuan kan ko sponsor te hi online Mizoram ani hi e-commerce platform ni in Mizo pa siam nge ni a dor shang ten man tlom zoga an bung ro aron phau chhuana ani a heng home appliances mobile phone electronics sports goods fashion handloom handicraft mai baka no pangthil shang man tlom taka zorna ani a mani phone a khan download a lo bazar chur thei ani chumai baka chuan Olive Ink Aizol te ani han kan prediction winner te nena lukham chatak aron pezi a vena po hianin winner kha kan puang le dona lukham aron pele dona ani hian plants te pangpar te ortho address ortho pillow te thil chi shang an zuara han dora man tlom zokin le thei reng ani a chumai ba ga chuan zo stream te ani a kan soi fo ta kan khanin zo stream hi namdang movie chi shang Mizo chonga le lin sa en theina ania hafia fai chale maya tin agan film ngai na zong te kha lova ena lova le turin kan hanin nge na kan phone a khanin download mai turani atin smart TV apo download thei bokani chuba ga chuanin zo thuam chan mari te ani boka ani han zo thuam chi shang an kola han dora man tlom takin an phau chhuwa ka mamo te chuan lova pan turani a chan mari kona son doran nei ani mizo home jersey te kulikon le zar kota doran nei a jersey le sports lampang kai noi thil shang khan zuara tin active sound he kan sound zong te meron tum saka han chunga lom thu kan soya chan mari ani po han doran nei a sound ne light hot thein an le thein an ko reng bokani tin rin star impact te ani boga ani po hian in jersey le thil dang shang an kola tunai han bung ra pon nei thling thar renga andora engtik lai po in papan the ni a discount te pon kal pui mek zel bokani tin chuba ga chuanin hei kan prediction winner te tana thulom om jersey chatak mai vizo chance ten miron tum sak le boga han chunga lom thu kan soya ani hiram hon north LED office opposite a son doran neya jersey ba ka hianin a club jersey a third te po an nei thleng do na tin bipale mi che thom shang an zuara chu mai ba ka chuanin pheikhok te crocs te school shoe thlengin an kolani an ko chikim hle mai an dora lova pan ula lova bazar turin kan ngen chewani alevina hianin kadon chutpui tur te hi kan sha to angin he kan nai zo ka chu hi dinga ani hi wanglai ni sports writer ani a tin solaya jersey var ha so ma hauzel ni ve thunga ani hi aizol post sanjimbu a hianin sports writer ani a chuba ka chuanin duration kan dra aizol a hian sports magazine and call to ani bokani ole hei tunchuma hianin khwal dom tak mai kan neya chang thar te le chalaizing a chani na ming le me chelo ganom om love Frankie khyang te wina mron chutpui theya mron telpui theya kan lom hle maya ani hi content creator ani a tin YouTuber ani boka talent shang ani ya vlog te po kan lo en china nga channel te po kan lo subscribe in ka ringa subscribe la winom de so lo subscribe pula ti shang ron ti china azin kwa na te po ron da china beng var thagi na modom thei hle maya in football lama po hena dwai lo hle me ani po hen khel ve china wina eng club engram nge achana tungi adu ti de po kanin zo chhuak thei tura han ngai la ti chuan vizo chance ten hey Argentina jersey aron present a kan tilanga nga heta hanin hey mi jersey moi tak mai hi vizo chance ten aron pe che ni masai lan thot me ti han chuchungin Thank you. Iram chanu niem Ani chiang pom deu char mai do mo ani le he world cup lo en wing keringa chu mi pha chuan mani RG a khan celebrities ma sha khan detail wing ka sha in sakem Adidas sponsor a khan e chak chiang bale kha chu score em kha defense lama ka min thla kha score ka chu ka du riang ma ha defense tang ka chu adik che ani le kha world cup ball original atak tak te kha in pe tin ka sha kha te kha itin nge om ball te kha asialem ro ha sura atleng du ti song ka sia anal he ni mo nal khop na so an Argentina I chana ani le tunge player du ber Messi the goat enge achan no pante te changai du mi no pan te tak tak tang ka du
thiam Aron ti lar chua tan tir Barcelona an ron vul chho tan tir atang ka do to ani zonga kap chu hmu dom ti hle do na ni chu ti ro che chabok cha apoi mo lu tuk tum world cup mo Mm. en lo phalji lo Messi khel na sim sim chu chuan ani le kha tu kin a khan ani khela i lo hlau thong hmanem tu kin match ka han soi te ha doi thiam pa ha ti me sek bo ke na le lam pang han pui ha na thun bo ke lung phu chu a thalo du ko mai ti se na he du khop mai ti ro a chao nok me ke ken zo ko mo ka mo hi ha mak ma sengin kha ni ron chak chun zom le thawa a doi thiam pa na alo ngam lo ni ni e kan la sei chau ze lang chuan kan sei da gang khan in he ram som paruk chon dam ta lung te po lenga at zau mai do na round of 32 round of phan nei vele ngal mai la tro ma Nia to te kan tile zo zo na World Cup sa sami som ni ko pro in kila ni en ke ko amulong long ko ma chuan ram lien le te a kan ngai te ko in pe to kom ko me a chu na sei zo ya kan Argentina le ko ho de ko chi chu le kan ni ti kan au tho in Argentina tam tu te ko kan ma ni te ko kan in ke ra mu na ma chuan ram som ni pa re ta tang ngai ti fin je ra tu na chuan ram so pa chau kan ta chuan last half the two kill zo kena kill lan sa zo ke ma zo to te kan sei zo te la pakhat na chuan round of half the two kill zo kan tu gen zinga Colombia le Ghana ten kill zo kan in ke Soviet le paria thiam to goal zani songa le pasari du to in ke tina mestina gen goal ni 0.92 lu zela mania chuan goal thuna tamna in on goal po atama on goal hi voi som pali mani lama pi lui voi som pali om to hi kum sang ni World Cup sang ni som pariat on goal tam da World Cup report kha aron kum ta chuan hi athalo lam pa report thar ania chuan n2 mi pui hi amuna n2 b ki noi somna pasari sang ni zaruk somriat paruk tanum to in khel pakhati amuna n2 mi singuk sang ni zaria de pathum om ze lang ania kum sang kha zapo som po palia n2 amuna n2 tam lam kha an kum der to ama ro chu kumina an ria tangin ram som thum pani tangin ram som ni paria ta ti tamani n2 kha chu an tam do na ba ka golu te po an tam den tura mai khan sim sima tilro puile enge lang sa tak chu ni lo na ngin record kan ve sim sima ni chuan top scorer goal thun tam lam ma hian golden boot tu ma in siak na tu ma ana sa tin player cha thatura mai tin cha goal an thun chau pa tun thlena last half chu khel zo thling Lionel Messi goal sari thun to kheli changi chuan Kylian Mbappe an hai khop me goal thun to i hurricane le Erling Haaland ten goal ma ve an thuna Spain forward Mikel Oyarzabal khan goal li chuan Dembele do goal khatam thuna chuan Brazil players won for Vinicius Junior and goal li an thun boka golden boot don tumin an la in ai nom khop me ya chuan golden glove don tum pon in chho sela goal chualo lam panga hian Spain in voi li an khel ton khel duang in base na phak lo khel munam lo ti ombok ma se goal an la chualo clean sheet voi li an ni ton san singa Unai Simon le chuan Mexico point goal chuan la ni lewa an singa Raul Rangel hian goal voi clean sheet voi li ni boka chuan golden glove goal mek to World Cup ka Argentina sinha Emi Martinez khan clean sheet voi ni ani ve to boka chuan tunchuma hen record thar engi mo pahni khat le kan soi le tu an soi le taila Lionel Messi an goal som ni thun thinta World Cup goal thun nem ber ani fal jela goal som ama som paruk thin kha golin parom khunta chon Kylian Mbappe pon parom nai chho zer ani hian goal som paria tam tuna Messi le Mbappe in INL chho zer tura ngai ani golden boot don tumba ka World Cup goal thun nem ber record ani chu mek bokan ni hian chuan Mbappe bi ki aro pui kop maya hin acha chawa World Cup voi som paria ta khel to goal som paria ta tuna World Cup ngam kop me sang ni som paria World Cup kum som pa profile ni lek ni ne na ka chuan anram France an champion ba ka
ro tak thabera thanan nia sang ni som ni pania final an duta final ro pui bera Argentina an ne lo nang an van doi na nga i golden boot atong thowa chon hei sang ni som ni paruka khenli tangin gol ru kan thum le der towa world cup pangam khop mai ni chuan i Ronaldo an gol an thuna i Croatia laka knockout stage a voi khatna gol athuna chuan ani hian i knockout stage b ka gol thun thei upaber record kan siama i ani hian kan lo sei to fo world cup sang paruka gol thun vek thei record kan kol boka Messi nen world cup paruka inlan thei record in trauma chuan Messi hi world cup a hat-trick siam thei upaber an men bo kha round of 32 kelzo tlinga thil tling lang sar zual zor zor chu ni dang te po ta mga ma chu alang sar zual ni sira chang ngai nom chi ne ni chi khang kan so theng ne de ya he Frankie hi shang hui zai thiam pukela cham ya na fa pa ani a anu chu nu party ya ama po ya zai thiam ve de thau tu ro Lái thiểm vắc lâu. yu nào tu pon zai thiam chu ro Chứ musician lắm bằng. music lampang chuan kha record te kan han ngai thla ngai num tiam ni lo mu be dang one of 32 kha ni lo en ve thau in ka ringa En vek lâu nàng en vek khát chú ngày nam lo. mut lo kha Mà sẽ cái en đậu nuôi. tu en ding he Mizoram te po in hanin kher da dro Mizoram in kher te po en ve phone ka ringa ege kan zir chwanga ai ti tuna world cup kan en atang ha Mizo player ten Chứ nào cả anh discipline hi nipper in cái cái chú. Anh discipline hi hey international player hoi anh là anh discipline thà mà hey anh ti tak ani hey anh kal tak ani chu hami Anthony la ka ti ile in kim tro exercise zong anin su kami tak khan Messi fans ni maila Ronaldo ka du na deuh hi ni discipline turul tuk tiang khopa machine discipline he kangai sang thau ni chu ka da niam chung lo Messi fans ni wang ha Ronaldo he ba ho chuang lo ka kangai sang tuk thau chale mai ni po hi exercise le na sa gym te po ka china dan na sa tak ka ni tu lai pe chu chuan tinga hi angoi re de ka champion dorarin kai kan soi to a tum danga po khanin khang te khan soi le zor zor tai la champion dorarin kai zinga round of 16 lut lo te an omem yeah champion touring kai kan ti chuanin aram lian ho kha ruwa rom lang hala na khel zinga po tin ei soi zong che khanin ata to ha Netherlands le Germany khan hanoma kin tak mai khanin Netherlands kha penalty a Morocco wan nei lawa Stiro le rozon Morocco kha an chave yang renga Brazil te ne to in ne to thei khan ya din chu ba kha AFCON finalist champion ti soi thei khan ni boka Germany ero kha chu beisen phalo ti ta ti lo ro na ni lawa round of 32 waron nama hei kumdanga round low high low ita sang hi song pali world cup an champion hu khanin Germany hi beisen phalawa sang hi song pariat le sang hi song hi pahnia group stage an klave ve ya tuguma hei group stage an non pal tanga ma ro chu round low ngai lo round of 32 an tale hala round of 16 point thing phalo hei hi chu beisen phalo ti lo ro la ni lo an coach an thak ma ta Julian Nagelsmann mena ban han tum lo view ma se abang ta timela toizong in chuan Liverpool coach string Jurgen Klopp a haron loop ta in tin tharlen tum donin ka ria Germany khania beisen phalo khom me player an nei that dan ngai to phe chuanin da hanin forward lampang a hanin asset ti play thei lo mo ti de tur khania Germany phe chu Florian Wirtz te Jamal Musiala player thiam big de anaya kha Ecuador laka te le midang dang laka poninga tharu man nga tok lo na la katia African le South American lampanga han tu khanin palienzo tharum nga zok la khanin an chi ne de rio me tin chu ba ka deni sunda kha match to bera che khanin an chak lo tu che khanin an manga kha te kha ti sul lien de ni chun kan ria kai Havertz kan darin rei tu de te kha Beisen phalawa tin Netherlands kan soi to ka aba khi chu England ti te Portugal Argentina ti te ho champion tura country kai anon na thing deuh vek mai an ni po amaro chu ti lai ro chon Argentina le Spain ti lo hi chu tun thai bi kan khela phei chon World Cup match ti group stage ti lampang kho tu shan ani in siam kan na hun te pon na mo be ya amaro chu tun ari chon Spain le Argentina ti lo hi chu be sei pha khel kala khula ba ke ba bi ka chon England te kan en chon in an match hun para dia Congo an ne tum po khanin an va nei wa ti lo khela ba an right back
first tura an ko Rhys James an Indiama chuta Jet Spence an dalu da Spence ka that tok lo na kan hu chinga attacking lama pui lu tuk lo defending a turu lu tuk chong boxi lo ne khanin khatiang tu khachu Arnold thei ko lo sok se ti te khami mi soida na yatin defender lama es reconsa an ring lui tak maya John Stones ton ship nga zo kan tom chung khan market hi ne na Manchester City ta na club kha te khel du na ne khami ring lo khanin an da lui tak te kha soisel na tok na sa amaro chu hei round of 16 rong kai puya a forward te that ba ka tin Thomas Tuchel ke po ama coach tu du ve tak ania ama hoisen ra ti mela coach tha dang lam na ron lam ati lo thei lo ba ming lian ho Marcus Rashford ti te le midang da ka an thak she lo wa substitution om se nei thak te an siama khata tang khan yan chak ati lo thei lo wa e ama ro chu ni po champion tu chuanin champion tu ring kai jinga chunin om ma se be sei san an har khel dan en chuan khel to dan en chuan be sei san an har ka te tin champion tu ra rin lutuk ni si lo wa chuanin Mexico le Belgium hi soile angai ka ria Mexico hi ne ni china han record han ha han soi to goal la chu mi lo han nia thing tu jinga mi an nia goal an chu mi lo wa an khel ra khop mai an rama khel an ni na han an ring to an kon fi te po ani mai the tin player an nei lang sar lo angai hin in team ang hian in an khel that thei khop mai ani lung ro lan team player lang sar pa ni thum vel kan ne Europa han khela han lang sar pa po chu ti chung chuanin an khel tha thei khop mai Mexico hi tin chu ba ka Belgium hi be se an phadon lo kan ti deuh zet na chu group stage to bera bol nga khongin an ron tlang ha chu po chu an van nei wang tia soi thei te po ala ni rol khanin Senegal ne nei tuma round of 32 minute som riat chuang hun tam jok chung goal niat nu full jok chung khan an han le thal theya chi tuin han chakle theya ni po hi han da bo de chun har ti champion tura ring tu chu la ni lu tuk lo ma sela midang ta na han su ngot thei chun ni bi ko ni ria yeah match tin kha sai kha cha go mo mar to ni min dai si lawa se be tu nem pu ma ta han ya til an se bel version shin kan du so in the land nei do hian shin lok mate engi mo hi lo chi na ai rin lo mate sam hi lo chi na tu chu shin lok na te pon thing di lo chota hi nge tang dai ve lo mum na chen te po min kan sia ma so ra chon world cup khel ma khan kan soi to he mi kan soi to Netherlands ka German mathematician Johnson prim queen kan and champion kumin chon champion kuman ni final a Portugal ne nei tum don an tia chuan an ani pon thu kop ne an premier hi world cup nung pathuma champion tu ring dik fe kaloni wang khan ri be Netherlands la ka be se na posang me still ni lai chuan group stage an han khel zowa Portugal le Netherlands ka final in tum thei lo tu in semi final tala in tum nge ngai khan an han dum tapot an dik lo tapot a chuan Netherlands ka Morocco la ka an han chak lo le ta yo shin lok na kha an thing dik lo chota an Morocco ne len han ka so near Netherlands ka Morocco la ka khan kelpo kan kel tha chom viau I goldun ma sazo ka han tanga ma ro chu atopa is a dia gol tawlu moi tak mang khan hun pa ma ya han le to ka penalty shootout ta Netherlands an van roi zui le an ni hi penalty bi ka hen record an nei chkhop ne voi nga world cup a hian penalty a in tu voi nga an ni to voi khat an chak le to ka chuan an chak thum po chuan quarter final a last 16 ve quarter final a Costa Rica ka penalty shootout an ne ve shama chuan chumi in la ve ka chuan Argentina ka penalty shootout a thu anek sa chi ne lo nan ta le ngala chuan adanga po penalty shootout in tum chuan an muta che tum chu ma po kan penalty pe tan thiam lo ko me an zam te po ne ma an Chelsea ka ne pera Morocco la ka kan chan le in chuan to pa chuan na han chak lo ta an ni hi an youth system an youth academy changa he ta ro thar ni la changa penalty pe tin zir tir nai te po ning kan sia chuan nis atukin zinga Argentina an han chak sha ma der thong takin rin phak ba kin ani ne to ka popular de ne Argentina tangtu te pon Ghana doi thiam khan popular de in an pe thadon an no chok don ti awm wa khan lau thon na lian tak awma
Argentina game po khan ngai chu olo khopin kan sia gol an thun nu khan an chi an tan boi tiu thak zela kapovar de na han nor let khan chon gol ro pui pat ni mangin han suta am a to pa on gol an chak pui sama ten khan shilok na izoni nge doi thiang shilok na le khatinga mi dangan shilok na pon kring diklo chokha a lo mom ver shim te po katia chuan Netherlands base in Parklo, Germany base in Parklo, Parklo lia. An ni football ram ro pui ni si in i tlak nim lam pangang pan te la in siam tha chu ngai ko pin kan sia. So lia khang tam ni kalan soi ve le shim ni si. Yeah, a football kha ti ngai nom ve riau lam Shillong na sang hanom te po khan mo maro cho ke ni ring tu te chan ba bo Shillong na ba kha kan ring don chuang lawa hang te kha chu nge amasala de khania ti hlu zwal tu ania ani le round of 32 a khanin eng match nge mu no min ti ber amal te ting ka zo tang cheu dinga yeah round of 32 biga ka chuan match ka tamang renga ti mai ram su thum pa ni ka ania da hanin in khel kha mu no khop maya amaro Belgium le ka mu no pa ti pol ania da ni china ha kan soi zo ya a minute tam zo chung kha a chak lo zo an ta bingin Belgium phei jong golden generation in an liam san deu to ti thaya an golden generation jinga la tel phak chu Lukaku le an keeper Thibaut Courtois Kevin De Bruyne le Axel Witsel lo pakati lo kha chu a thar de ovek an ni to Europa club lian ta na han khel pha kha chu tam ve thoma se ama ang phan photo lo ti lo ro la ni lo an group stage khel dan le nge Euro te World Cup lam pang te ni na chianga amaro chu an be don du lo ra kha an mu wati thaya first half a phei ka chuanin Senegal zo khanin nge an nor char chara Jeremy Doku le Kevin De Bruyne kan khel che chu mi ro Belgium hanama ro chu chance kha an siam thei bi chung lawa shot phei ka chu an left back Maxim de kai par chi kha right on left back kha chi khanin an nei thaya an striker Charles Di Catalare ti te hote Doku te po khanin an keeper kha na an siam sak thei chung lawa Senegal keeper kha amaro chu second half a zo in di khan an ron tha pola Rudi Garcia coach khan ta po khan coach thadang lamna lang ta tia player lang sa kha an khel that lawa an khel tha thoma se to ku te ko dang lamna chim thei miu lo kha chunin lak chu kha she lawa Rudi Garcia khanin Kevin De Bruyne le Jeremy Doku atha ka Charles Di Catalare aya khanin ton shiat nga zo Lukaku an lutira atira an ron thanghal hut lo ma se zo in game ron dik chawa minute somriat pangana khanin striker class timayang Lukaku soisel na hantam hle ma se tuna ko dana te po Thomas Muller cross sa tle de wala kha defender ve na check tak ka hanin an pe tuta team kha be se na tharo siam saka a goal le ma ang reng boka I Tielemans khanin anu minute lead nu lo ka hanin Trossard cross kha an taw lu le amaro chu an van nei tela ta po hianin Senegal keeper khan Trossard ball gor lu kha chu sual de inarin te replay en chuanin ataw ma lo nem son man thei tur di khachuna heta ma ro chu van nei tur khanin an thokri man poison shim ko Belgium kha in amaro chu extra time khachu a hun pa a khachuna hu ngam lo ta team pa hin film kur ve ba ka an chau ve de nek to wang khanin Tielemans khan penalty to chu gama penalty to chu khangin pet goal an chak pui ne kha hu nom ka tetin tukin zinga in khel kha hu nom ki Argentina te kha ring lo ta ka pu varde ne na nge to ka penalty pet mai do ne mo ti la khan neutral ta lo en phei chuanin penalty pet kha hung cha kom ka ti san chu Argentina ki par kan sia Emiliano Martinez World Cup nga penalty manga nge ala pha sia te penalty pet safe thei ani sia te lang to chu ta ka champion puya de ro champion chan ber pakhat ka ni poka ka bo varde ki par kumina ron lar khop maya pusin kha ni zana po khana khel khop maya kami ne na penalty an el level ta ka hu lo cha kom ka tia le lam zong tak chonin kha in khel unom ka ti zur pa ni de chu ni ma Munam ko ti per chu Portugal le ko sin ke khan ya munam ko ti chan ke po kan sei ve nga sei tu tam khop me in nial zui na ke po ta man ni munam po ko Portugal ka group stage sa basic an nga ke chu ko ve ka po var an ke lo dia Congo mo ka te le an ke sim chon Colombia po ka an de zo panina group stage sa pakhat na ni an group an champion zo lu bangin King Pui Hau Tak Zok last 32 Kling he a final thing a semi final thing in King Pui Hau Tak Zok ni KD Muna Han Din Pa basic ka ro ken bangin chon last 32
team thapa ngai ta Croatia ma chuna amai ro chu an khel tha ka ti ta khop me Croatia la ka chun in khel mun ta ka be se yang thin Portugal chun that em wang in khel mun le nge class sa kan be se chin an ron khel chu ka ti mun ka ti khop me chun an ni in khel ni midfield in do na ni boka midfield la thata ta kan ni ya chun an manager ten an coach ten 4-2-3-1 formation de ve an manga chon an hai no ra an no ko na chon lok ma in Portugal an ke thazo ka chance te ko han ma zo ka amai ro chu golan thun thei bi lo chon lok nam pa nga policy na takin na no ra fu zikin an no klanga veteran player Ivan Perisic san golan thuna chon golan thun nu golan chu nu in Portugal game ka munam le zola chon arai tel tela in ke munam tel tela Croatia player Luka Modric team zian nang chianga chuan an to me nga ti din huna an dinga Portugal tan tu te pon lau phon to nuwa manager coach thaba ko an soichin thatok lo an soichin le doi se pangte soi do chin Roberto Martinez an apoi sena ro nan ti ta player palin me ron da chu pa an player poi mo chi Bruno Fernandes te Vitinha te Petronetto le cancelo tem da chuta chon chumi an aya chon na chimi do te Fernando Silva le Jose Salva Gonzalo Ramos aron dalu nu player pali athak nuwa Portugal game thasa wa chon ko na ra penalty an no an to chu bangin Ronaldo an golan tu na china kan soita kan World Cup group knockout stage B ka vai khatnan golan thuna chuan 1-1 an in khela munoma Croatia game a than game a tha chawa chuan goal te pon ham tuna chance thata kan ham lau boka golan thuna ro chu offside wangin poman ta lo pomni se chuan Portugal bin huna chele chuan do na chuan Martinez an Roberto Martinez an apoi sina ron lam tir le an player poi mo bera mai Cristiano Ronaldo la chuakin midfielder ne fe sa ron dalu ta chuan Ronaldo mun ko ka Ramos an atopa moi ta ka ta golin goal ron thuna an goal thun ka Croatia defender te peaceful ve ve ngai thei chuni ma se coaching player ka kan chau chang ka in kan shia ka thatu na ho sen tak ni kan shia chuan atopa Croatia in goal an thuna amai ro chu rei ta ku var ro na ni nu an pom lo ka kan in yala te pon chok chok zui vi un kan shia chuan nia kan sei ta kan midfielder in dona ni ni Kovela midfielder thaber ngai Luka Modric chamchi a oma Croatia nan ni chuan Mateo Kovacic te pon ne tiang khan an ni senior tournament ni Portugal ro chu ro thap te João Neves te lo palo chuan Bruno Fernandes te pon la upal tu lo ne Croatia ngai to chuan Luka Modric te Kovacic te ngai to chuan Vitinha te le on ni ho an la upalo ting khan an che ver po mu no amai ro chu an han kelria ari tak chuan tolshiat nga le khok fi Luka Modric thachia ron lam tai kan sia an chak zo ta lo nangin ani kha alang sari na ro pui khok maya chuan a chak tak lo a tlak tak wangin World Cup pon mang tha ve ta e khan ni chuan nia in ke munum ta khan in nial na a chok chok zui ta tam khok maya kan soi ve le shim shim du chu minute som hunan pek ve ni to pa khan chuan an hunan pek ve minute som ko le palina Ramos kana ta gola chuan an ham top tak kha chu minute zali pa ko na ve ra de ta kha Portugal tan lo le enge Croatia nan pen goal hun mak ang del tho sai ka ma in la te pom zu ama ro chu minute som chu khan thil khleng nge mo kha om ne ni chu minute som ko le palina goal an thuna goal an thun khan ham lo ma an celebrate na hun khan ham khoral pota chu mi nuwa Croatia goal an thuna offside nge side lo ti kha varan ro rei khom me ta khan an ron chu le an hin chu ka tiang new khan hun kal le ya chu mi nuwa var thu na refita thu na alung oi lo in Croatia tan tu ten botol ten han from luta boina new le ti han in game an ti khai lak le ko kha wanga rei ta khan nge indu sak mor wang kha chu ni che lo nan na chuan panina chon offside le side lo atira atopa Croatia goal kha
offside le side lo chung chang kha ni na sa khop mai kha dun thleng ai ni na nia amai ro chu i International Football Association Board IFAB hi sa khan sa riat sambu riat paru ka din ania football a dan le tun siam tu ten nia chuan ani hian football lo siam a hian i offside thi dan an siam offside dan an siam a offside thi dan tam ta ka ma chuan offside position a chunga offside lo thi dan ka bok ani chu ta chuan i an kin puite kha Croatia la ka po khan offside lo an na chan chu Portugal defender Veiga khan alo tau pial zewa kha offside lo na chan ni ngai tam takin an su sel chu amai ro chu i offside position chunga offside lo thi dan chu heta offside position chu ala lo ompo ni se an king pui players te khan an du thu nge ya bola in pek le ta back pass ani chun offside position a pom se offside lo ngai ni ta amai ro chu i mani du thu nge tumlok nge intentional back pass ti ta ka intentional back pass ani lo wanga i Croatia offside kan ni ta chu in nian na atam zuina in dan ka chu dik viau in kan sia kha affair to ka chon kan sia chu in nian na anasa pa ka i midfield in dona ni poka chu ran chon ani ke kha mun ka ti ni VAR he chentan lom da thlen tu nia ji chentan mi tui thlen tu ni boka hengpo chu ni sela frankie han nge mun ma ti ve be sha ta kum tuna han detail lu tuk tak mai han ran soi zo che Portugal le Croatia kha ne ke po e Modric ka tan shim shuma ke chu e midfielder a jong ka du per ball ne e ke ma tan phe chona lung ngai thak lu to khami an han chak lo mai ni lo khami in hial na zong nen khan tiang vel chu ne a mu nam khom mai kha chu heta detail te na soi to ka ran soi to lo mai mai nom dro ani en Modric te po kan soi World Cup a chuan in kan hu to don lo a kum tam to a World Cup a chuan a khela din nom to lo ni kha enge kha Frankie ha chen se ro lo du sa boka khan thu kam ni khate po han se te ula Modric le mi dang player chol to turang chi te po ma ngai om don la wo wan kan chia Modric kha apatea alian lawa ano pen lai te pon enge ite si i chair box si thleng sang lawang ti na soi sela mar chu abe dong tu lawa hard work wangin tiang khopi ro thleng thiang ai sanom hle me ni mel te kha atar to se khonga ilu to ma an chak lo vel live chho ve an han camera han focus live an nuk ta ul te ma se ul le lo athia ma lom Luka Modric midfielder thabi fing inge isoyang khan atak sa lian lo amai ro chu ball thiam bi kan nei lam chin ka tia chon club sang ta na lo khel nu to club sang ta na khel za bi ki zaru as a person buk le pasari khela chon club tan bi khian ball za le paru ka thuna chon Croatia tan hian voice zam ni le pani khel thin chi world cup khel zo thin khan chon goal som ni ka pu thuna world cup hian sam ni som pariata anram final of puya panina anien vandoya kham chum khan golden ball la dung nge best player la khanania chuan sam ni som ni pania semi final la shoi thleng le pathumna ani puya chuan chumi ba kami mal choi moina ngai lutlo i ballon d'or lo dong to bok kum sang ni le som pariat khan i Cristiano Ronaldo le Lionel Messi te wang lai aron lor chuak theinga khopa thiam kan ya ahun nu kan han hu thei world cup ngai kan han tha thei ka wa nei ka india ye zen mang tha ti phu in ka phu ti kom ya kan soi chun zo be ga Modric kan ya world cup chung chang ka soi fine Tottenham Hotspur sa kam han in Real Madrid a han lu ta sa ni le so ma ni ve la han first season ha khel thal tu lawa i Real Madrid fans tam tak te ke chu ni an soi se na sa khop me Real Madrid player tu season a khel sever ti hian te khan in an lo soi fiama ama ro chu kha an phati lai an coach Jose Mourinho khan ni phati ga lo soi se mai lo tu kha na tia kum khat tang ni la ha kula tha chi huang Modric tia a soi yang leng in hei tu na chuanin midfielder thaber ko ko vela midfielder thaber te jing mi ya aron tam ba ya kai din ama a that pi lama atum bu zia te aril ru thenga nge alo pau khau zia alangin ka ria in jing khan an soya World Cup a din in sa ni so pare ta final an thek puya khata final a khel pui truma a khel pui tam tam defense lama keeper thengin ning Subasic te Vida Lovren ti
anom to manglava midfielder ko pui Brozovic le Perisic le Rakitic te nom to lo Perisic ala oma ama ro ni potar to wa winger le shinka left back an som to ni ka ti khop pani player khel pui kha ani chalu tuk to lawa a khoi tha ma ka ti le la ma so round of 32 ai sang bi su ban thlen a pu chu ka tia ama ro chu game dia a chap ro zo kan nom ma ya ama ro chu an chap ro dan ha mul khâu tu ka chap ro wan lo ni lo bok ne ha ni na tan chon world cup hong thana chapa mai tak ning ka ria Frankie tunge ko chahan chai ti ber Pep Guardiola nge ani chanju Messi choi sang tu ka tingai ma himo ani le ep le en chin thawin ka ringa ep le han chani nei mi alo nge Chelsea ka tan thina ma se ka tan vung lu tuk lo tun Chelsea hi chu ka be se hian phak lo to ka min disappoint ngun lu to en boy ke en ngal to lo ni aro ni sam cha chau tu la be se le de lo Chelsea season thara chon be se hom me to aleng po ni chile round of 16 na kan lo main toy rei lo de kan so langa ti chuan prediction winner ne karon je le don ya Ihun on lutaka khan imidron titlai vero le movie chi chang action horror romance le series mo ram tak tak ma ni chung ne le yin ne turin itan zo stream mobile application ome zo stream mobile application hi Play Store mai ba ka Android Smart TV changte in all samte download mai thi
voi ni rin rina kan leng lut dona rin rina hianin sports thil chi sang sang an ne chung te chu kan en ko langa a fit te pok kan fit pha de view turanga yang kan lu tang Thulo mom de du mai chu rin hianin sangni somni le paruk hianin angkum somni kinlom nan discount thado do mai tipoka Instagram a rin collection tin ama in low follow nga in low enve theu do ni
kan ole le ta atira kan suyang khanin prediction hi kan on nei china Runmawi apps kha download kha ta khanin prediction nei chin tur ani a prediction kan nei le china nga nakina kan IG page ha de po khanin alo en thei do na mi lo follow a lo ena lo ring tur turin thi tu de kan han ngel le chewani ale kan soya hi round of 16 cha kan phabak ta a punom lo tur ko hi om tol manglo ni round of 16 a hian tin ka zele du pakhat chu ati ama de po khanin an ron sei to thawa World Cup a hian in foreign coach roi hi champion an la om ngai mi alawa he round of 16 lu ta hian Brazil England le Portugal te hi foreign coach roi mek te han ni a ani hian in record an siam thengem ti chu kan she thau anga an foreign coach noya anon khela an khel dan chu engko ni sela record an ron siam thele thelo te po shata cha kom to hle me ti round of 16 hi za ida changin khel chen nga la ni do na in tum tur te po screen a garon tilanga nga match tin hi han soi tai la tro e round of 16 a hianin en cha kom tur zwali ti de Frankie han soi ma sabe ta la kema chuan Portugal le Spain hi ena cha kom khop ma hi predict po hara an aram thave ve ani hi kema chuan Spain lampang ka thlede uzong ma Barca fan ni na angin mase game hi share lo khom me chan chu Portugal poi an tha khop me chu te ve chu an tha baga andon in tun anga Croatia ne na an tuma andon keep up zel chuan chaklo chan su kan nei Spain lampang pon mar tu Spain na chuanin da do ni la chuan kan da sang shet mai thei ni tro da sang shet ke ma chuan ka da sang shet chu zong chu mi en chak deu zoala dam hi enge atanga hian Brazil le Norway po hi halan hi ron tivu wa zel ani hi ran an Norway hi tumlo to hian anon chakkur mai thea chan chu Brazil tlai mai in thla da te mo ka te an game kan hian chu ni Argentina le Egypt poi ken chak hei chu chingsa ni kha chu soilo leng keima tan chuan Argentina match chu ani ching ta chun Paraguay le France hi chun France hi chu tun World Cup lineup hi chun a thapper ka da top an chak ngei chu garinga keima chuan tiangvel chu ni ken cha kho chu ye en hi cha komhlom vek maya round of 32 te po kan sha mu dom lo deu tur ka than ngei te po kan han ena kamu ma ang kan ti po kan mu ma le thei lawa he mu dom em wang hianin en lawa wi gom to china chu bang zani round of 16 phe chu mai phal chi ni don lawa pu ma an sui ma samai la tiro round of 16 in tum tur te le enge thi dan toy te in din zanin in kel tu bil chu din tian chu chi jok na rom ni thi kan nga ya chun nia zanin dar som le chan ve ya Canada le Morocco in kel do na Canada an wang ni thuanga an pu an om na ang group om na te po fuwa di group B an han oma Switzerland Bosnia le Qatar tenen an han oma chuan avoi khatna World Cup avoi khatna knockout stage an luta chuan an next layer po an khel tha chuan ni na tian an chang le a last 16 an lut no la ama ro chu an khel le tur en chuan be sei san ngam har ka tia Morocco i chu tunlai team thade ber Poland nia an tan chuan last 16 an thleng shim poi lo mum kan tia ti zom khan an ni bi chu ni se chuan Paraguay nia soita kan khan Paraguay le France zindar ni le chan vein khel do na France ta hian fiana tak an chon tura kan nga ya an khel to te kha enge an mani ang dewa khel Norway te Senegal te le Iraq te le last 16 na an de ta ka pon nianga an khelang dewa han khel pop deu chi khan nia tuna South American team ball thiam an enge ball te tak te te kuala tineu nem chi kan han tum do na ta hian eng ang taka thange ni tin rom dan ti do na in khel in cha kom khop mei ka tia an tan fiana masa an thadan le an lo pan na la deu te po an lang thei don kan sia chuan Brazil le Norway hi na pathian ni zan pathian
Brazil le no Zing ang kapatid ni zing dar khatlet sam ve mo ang ken do na ani hi in kel mun ta kan do na game in nang lo an ne chuan Norway hi tun line rom pu thar ko mai world cup an rom kel tha chawa chuan Brazil hin ne nian tun na ya in tu ma po record in ne tha chok nge nge chu bang chuan game in nang lo engtin nge in ma chonang halan engtin nge amang halan le Gabriel in ma chonte po mu cha kon ya te khan ni Neymar lu tang em Neymar lu tang em ti te khan ya chuan ka ti ka kan soi pot ne se na kina up chok de ule ka han soi chun som tu khan kan khek sok ri potam dingan se som ve khal mai se ne zani min khel tu round of 16 match mas ber kha Canada le Morocco te nang khel do kha kan lu chi thuk ma lo mai nga Canada khan ya ron sei ta kan khan an group om na te fuwa kan tia Bosnia Qatar ti te nang kana no Switzerland te na ma ro Switzerland kha group stage an tu global khan in patni na dia an rama khel to lo in USA an khel ngai to do na Canada po hi ama ro chu ti chung join Morocco ni tum tu hi fen sang ma jok tu ra chun kan langai thowa an tan chu ngot po chu advantage ni na lai do hi oma tim Canada hi nia round of 32 wa patni na ni chungan lu chung khanin khan do ni se chu kan khan tur be ang ngai South Africa ram li lu tu global kha an pa son le an van nei ka dia an game an chaka 1-0 in chu ta po chun an van nei a hun top do na han an pe gola round of 16 an lut kha ni tu na chun Morocco an tum to do na Morocco kan shrianga Brazil te ning ne to puyan china an khen chin te kan shria World Cup nunga nung bera semi final te ka ya Netherlands pe chok tu wa nong ni bok ne ram ni an phasan sak ber tu ranga ngai te Morocco hi Canada tan ta hen Canada hi nia kumina an thiam pui pa de ber ti mai la left back ka khel thrin Alfonso Davies Adam thalaw me ma an match nung bera South Africa an tum pohan minute so panga vel ba kha khel lawa hun top lama hanin an lutira Morocco la ka po hinin 100% chi chu na la dam don lawa bulatan po hi ka ring chi lawa substitute bench atanga alu kha kan ring le zok ma chu ti rol ro chon Canada tanin South Africa la ka goal khung tu Stephen Estakio te kha midfield la ya an khel tha thei khop me kha an ni kha midfield an in mana tu ning ka thabo ka tin chu ba ka akop pui tu nei than sali ba te le asira khel thin Lai Miller le pillar yel player ta John Buchanan ti ten lo oma midfield apo khanin chelu tu ti soi the bi ka an ni chuang lawa tim karmalama striker an in ha na ber Jonathan David oma Jonathan David khani Messi ti lawa hat trick siam le phasa ber khani tumin World Cup khani yani kha ani kha na tur deuh ber ni chung ka hria a khel tha thei khop me mu le cha kong khati boka tin a kop pui turin tani olu wa sei te Promise David le Sailerin ten la om boka karmalama po hianin Morocco ne thei tura Morocco la ka gol khung thei tura theina sang ka kan nei kan thra boka chu ti gol le ro chun Morocco Hakimi captain na noyang khel do na Hakimi kan hrianga Champions League ka PSG champion zone pui theya tin chu ba ani pe hi chu defense right back ka khel chu hin khoi position a po hin khel se a khel tha vek renga attack le defense na ma pui tha tin ani pe chu afcon khel zo ta ka kan January le dingum December kan han atana January khel zo ta ka te khanin in hiam chung khan ang kawa ti match thum khel lo khan khati chung khan an ko ringa ma hai na that zia chu ti langin ka ria ani ho khan ang khel do na karmalam hi ni po Morocco hi ani mana tur ni do ni ka ria Ismail Saibari oma Bayern Munich in an la thar ani winger ni ma se striker ni nan chora gola khung thei khop mai ani po apaliana chak boka ei gitar pa om le nge ka renga tin midfielder Brahim Diaz om boka Real Madrid midfielder an om boka ei ani kana tur ni do boka midfield an khai pa ber tur nin kan ria tin chu ba ka chunin kuma player no pang ron che thaber jinga mi kum som pariat mi ayu buadi ka om boka ani ka Brazil midfield ka Semiro te le Bruno Guimares ti de ho handa nil thei ti mela dan soisol lo chu khati thei khop khan ne tuna pe chunin club hian Arsenal te Liverpool te na soisol kan to le der to me kha wa khanin Morocco hi team thazo ka chon angai lo thei lawa tin chu ti rolling Morocco ma pon kan no soi to afcon chan chin an na khop maya an chak lo nu in tharing mo thani nu dona champion lo man kan han pe thale ni Senegal champion to chung khanin khatiang bo ro ka ra han Senegal an lo ta bok ne tuna choni na sang theyang thenan tum karinga an mani afcon champion an ni lo ti bor vela ro soi tu te ka an hup sakna kha choni asam pa kan khen le nge hi chu karinga champion tura an be se chu san asam tu lo na in
asam thei ang bel World Cup ha sazo ka semi final an khen ang ve tak kha thlen an tum le hi garinga Morocco hi African Brazilian ti ve ngat khan ni an thiam thok hat viwa chu bang chu ni ngin khel hi ram lian ang han chiar thei chu ni lo ma se nom dom khopin ka ria tin zanin in khel tur bi ka chu ni ta se in khel tur dang hu nom tak tak tur ri om na sa to khop mai group stage lama ni kumin chu ram somni pariata ti tamani nu henin ram lian pa ni in khel hi kan la tam lo khop maya Spain ne Uruguay te hanom ma se Uruguay te be se an phalawa in khel unom turam ha kan la tam lo khop maya ram lian pa ti ya chu da chu din hei amasa in Paraguay le friends te an in khel dona pathian ni jing ani tong chu dar ni le achan ve ya an khel don boka Paraguay hi nia Germany no chuk tu an nia pe chuk thei tu an game kha chu an en mai ka chu in game moi le fight thei tak dia soi tur pon ni chung lo ama ro chu an chak ve thei mai an ni po an group atanga ron tal chuk thei ti mai la an ni ve ya friends tan po hen zoom thi thing big lawa tin an tar mala ma Julio and Ciso Argentina aya Paraguay ta na khel thang mania ni ha thang so lo in ka ria Paraguay in pa na ber ania Argentina ta khel thang se an ko khel lo mai thea Paraguay ta na thang ni fu ko in ka ria in Germany la ka te pe goal ale League 1 lama French League lama go so chong khung thei kha ni Brighton tan te po khel to wa kha ni ani to shiat nga ani a kum no pan nga in chu bang chunin Paraguay hi gol khung lama hi chuanin an ngai tuam lu tuk don big la chu ti ro chon French ni china kha French ki te ro sei to khana thab ranga chal ngam man nia an forward ta ri mat po League 1 na top scorer French League sa beran top scorer Esteban Lepor han ko lo pok maya soi sel kha om de ka ama ro chu an game khel to kan chuan ko kha lo ngai reng lo maya ma ma han gol khung thei Mbappe Dembele te Olise te thin substitute ta ni se Barcola le desire duet ti te an om nok maya kha Lepor la kha om lo po kha lang lo khop maya tim chu ba ka kumina an pu pa chu player selfish dia an soi chin Kylian Mbappe team te ta na khel to ti mai la team mate te apui thato me ma goal khum lo rum point Dembele hat-trick siam te po kha ani tan chon in khung thei na chance kha tam khop me ma ro chu akian thiam ka tia ka ma an son na pakhat ania a player ang song chona thaber anga chang na mania an chak tu ra po kan da to pa ke chu ani tina dot le a pathian ni jing tho ania an ninga dar khat le chan ve a hianin Brazil le Norway hei hi mu nom don bokin ka ria Brazil champion tour ring kai jing ami ania group leader ni chungin round of 32 hang kai ma ro chu round of 32 Japan ne nai khela Japan kha an ne lo lek ka game an en pei ka chuanin atir lama pei ka chuanin anor tu zo ka han an changa Japan kha Brazil kha bet zo ka han an chang rei khop me ama ro chu game ten han thak de wa an coach Carlo Ancelotti an lo thabok ne ton chiat nga lo nia an khel dan an thak de wa ball kangin an kia Japan player li mu tuk lawan lo ni bok nen khanin khata khanin an van nei an nang fu ti mai la khatiang khania ama ro chu Norway kan sing an china Haaland te no ma Martin Odegaard ti te position ti na han player sa tak kan ne an Palencia an tharu man nga bok ne khanin ball ka nga han ti le chi khani to donin ka shela ba chu ba chonin an ni po hi Brazil khel dan thin ti tak ti mayang khatiang kha kan hu ka ring to ta hi chun ball ka nga an ti wak wak kha chu ka ring to lo le ba ti Brazil tak kan hu tan na tur ni pon ka ria tin nei ma hadam to an mes hung bara hanin ya Ancelotti kha na lutiu lo chan bel kha an soya alo la 100% lutuk lo bok ne kha ning khatiang hanin goal an ma bola kha chunin an lutiu te po kha a ong view ro hanin lutiu lo zok te po kha an lo chak lo pal ni chuanin coach dem loi tur kha ni dona an lo chak ani chong coach an fak le loi don khatiang bel kara hanin nei ma chu bo ro ka nga ama ro chu ta hi chuanin a khel ve ngei to kan ringa minute po chan tam deuh mek to ka ringa ma lu mot ai ka chuanin ama ro chu Brazil chak ching sa da thei an big lo ka tia hei hi mu nom donin ka ria tin Mexico le England thotan ni jing ga na le chan ve hi England hi chak tu ra da kan tam mai the ama ro chu an khelna tur stadium le a hun tur te ni la high altitude ta khel tur ni sea level atanga fit sang sari chunga khel tur khan nia heti in khel do na hi chun atlang queen friendly match ani mo thil danga po ni se anin khel ma kar khat tala hian an thleng phan thina ama ro chu tiang chu thil ti thei ani to lova in adapt na hum kha om lova ni thum vel chi khan om man do na Thomas su kela khan chu sherana ama ro chu an jam lova kan in pe to khop mai atia a har sat tur tu ka chu ma pon je lova hatiang boro ka in khel kha chu Bolivia kan hrianga Bolivia an
stadium pakhat te po in khel har sa takania si level atanga san lu tu ka wang hanin Neymar te me po oxygen mass han man ngai khopa omten ni an bawro ka sana wa khanin chuwan chonin hei po hi England tan hianin khela har sa donin ka rian ni china kan soi to an pan na lai le ti zong zong ne khan tin chu ba ka Mexico hi an phakar ang renga ti faila an tumpui tu te hotel khenna bula fence ten zan kho in beng cheng ten lo va siam china player ten thil tir thailo tu khop te khan in lo siam china chu wang chon in England po hi aru thayang verin an hotel khenna tu ri puan zar po ni lo khan in khenan tu ma tu khenin an khenna tu hotel hi la hriat thei mang lo wa chu tiang kar khel tu chu ani wang in khel pa kha tang in boru kan nom to wa in Mexico kan renga gol la chu lo le be sei phak ba ka khel tha ani wa khan in mu nom do ning ka ria tin Portugal le Spain hei lunglen thlang ang reng deuh mai jon sang hi so ma hanin World Cup a hanin Spain hi an nei lo to Portugal genin khamin nu hanin sang hi som pariata an hanin tong le Ronaldo hat-trick mangina han in draw le a chumi nu anin tum le don ani a competitive match anga World Cup a voi anin tum hem ve to tum hi chu Ronaldo last World Cup an lo ni bok nen a mu nom don in ka ria chak lo apoi to do na chaklo chon tla top khani to wa khani Portugal ni ani china sei to Croatia ne lakan game aron man ron son to khop maya khatiang game ka mu le ka bai se chu ti rolin Spain po goal chu lo tho wan ne tin tar malama India man han nei ve ne Victor Munoz te Nico Williams ti te chu ti chung chonin Ferran Torres le Mikel Oyarzabal ten ne ya goal khung lama chonin har sat nan to bu tuklo tur anga la tin Lamine Yamal khum no pang tak chungin World Cup an rong khela goal khachi la khum ma se man of the match kha thanan nia Austria ka te ko khanin ani hi an goal nor tina tu berania akmu nom ti khop maya ani phei chu kan soi to thina young player award ba ka golden ball dong thei hi la han tan dan ken san phei chunin ani hi ram yen in tum kan lo mu har de bok ne na mu nom tura kan da tin USA le Belgium hi akmu nom don bokin ka ria Belgium kan soi to ni china base en phalo me ma kumin World Cup golden generation in an liam san ve to bok nen amaro chu match number kan nen chuanin an khel chelo khop maya chu ti lai kara USA an chelwik lawa USA hi a khen tu zinga langsar ber an lo ni bok ne ni USA chu team position kina player langsar an neya chu ti rolin an striker an ana ber following bologan ha match number ha nin red card a mula maya a khel thei don lawa he Belgium laka chana na sata ka ni donin ka shia USA tan chun amaro chu Fulham ne na soizom mek Ricardo Pepi eloma ani tan hung tha in hong tura ka ngaya striker thapang ai takania a khel that pe chunin substitute bench a omran po hi arin om lowani a rong khel that chowa an kin le pe chunin chuwang chunin in tum tok tak tu nin ka ria Belgium nen hin a mu nom don bokin ka ria tin tukin jing in khela chak zo Argentina le Egypt te anin ma chon don boka Mohamed Salah tukin jing in khel kan en chunin a khel thalo khop maya ai hiam deuh bok nen training te kha chun ron zom le mana ama ro chu in hiam chunga khela ni ba ka bola chan hlek khanin an bor ha loi zel maya Australia lang khanin ka an goal bon na thailo chan te po khania Imam Ashur Khan golam khum na te khan van nei pui ka tia Australia khan an nei lek zo ka chu mu nom ka ti dom boka Salah hin dom dam chho turan ni to bok en Omar Marmoush ne na hani koplenga tin Argentina champion tura ring kai Brazil ami an ni boka soi ta mangai lawan ni chu Messi khel tha ema amu nom doni ka Argentina hi chu ten chonin chak tura chonin kan da de wa chu Cabo Verde ne na anin khel mu nom ang deuh khachun don chok chole thei chu ka ringa Egypt po hianin tin a to bera Switzerland le Colombia ne Switzerland po Belgium ang chu ni lo ma sena an golden generation ang kha an chal ve thina ni Euro sang i som ni le World Cup sang di som ni pania kanin amaro chu an golden generation zinga an player in han thin Brilem Bolo te Denis Zakaria te tak lian an nu ta base an phachun zom lova tin an Switzerland kan seril ru lo lang ji Zerdan Shaqiri an chota bok ne kanin an ni po base sa chu Harvey win ka ri amaro chu Zaka alo oma Arsenal midfielder lui tuna Sunderland ta na khela ani hi kum som thum pathum velan ni ve to chung ngenin Chelsea a Xabi Alonso an seng lun la tum meka ai hianin ala khel thei zia le team khai pa ala ni thei zia ron tilangin ka ria Switzerland tan ani nga na bertura ni dona tin chu ba ka player no pang ron langsar tak Manzambi om boka ani bo Newcastle in Sandro to na ni thakna na an mel le der to khan lo ni bok nen Manzambi kha unom khop me ni khel num bera han Algeria ka hanin an ani bo ka midfielder om ni ma se tar malam pui na sa thei tak khania tin chu ba ka chamshiat na to Ricardo Rodriguez te an loma Ibrahim Maza te ho
Algeria ne tum khanin adang chak ne khop mea no pang thaza jok kha ani po hi anin khel tura hianin Colombia tlarma Luis Diaz ti te James Rodriguez ti zong zong te ho ne anin in ma chon le do nia nom tak tura chung kangai hei po hi da bo chu har ka te ngai nam le mai ni era no 16 jin ni chu mu nom lo thei to lawa tin kan soi tak fo angin tu chum world cup hiram pathumin anin thlen jo mai USA Mexico le Canada ten yan dat ling vek mai he indu sakna am deu nge mani tak takina fix arinya kan soi china anni chu ankal ko all sambik ti po oma antinan 89 mai ni chu Portugal chu ankal ko har sabi ka Argentina chu all sambik ti ten soi thom te ti lengwa ga te om china hi enge an fix ari entin ni an siam dan helai tak hi to fe do le kina soi fa thiam yeah Indu sagbig na omlaw zia mo ka tiang ka. Niyan sa ife do nila chumi do ta chon inkel tu te po ka la soi chun zong thei ta ni se yeah hi nge World Cup in tum tu na po in tum chou me ka tu na po nia fans te le tiang vel thil fa chik lu tuk lo chik tan chon declare yom thei do ti chu shiat amai ro chu chik lu tuk lo tan hian tu na Portugal chu Spain te France te Germany te Netherlands te Morocco te nian an lo tlam thuk ta Argentina chu semi-final thing an pung an lo sam ta semi-final an tum thei to chu Brazil mo England mo khan ni mei ta an chang zel chuan ka ti ni wang khan Argentina an du saka Portugal an du saklo pung all sam bi ti te yom china Portugal ko har sa Argentina ko all sam ti te yom china ni midang pon ni thonga team dang an mani chan tu te pon an ti tho mei theya nila hi mitam tak chon kan shinga han soifia ve shim kan tu manga chuan fixer taidron nei don hian an nei hian i ramsang sang somli pariat kha group som pahnia team li thewin an da ti chu kan sheta chu engtin nge team li kha group khataw tu kha an siam fen ti lai ta khan soima sataina potan chena chuan pot palia ram somli pariat te kha som pahni thewin an da ta chu pot uana khan i FIFA ranking asang zual taidron nei life saran siam don la ya asang zual pakwa ba ka khan athling turam pathum USA Mexico le I Canada te kha pot khatan data pot lian data mi chu hei tan no pali om ta pot khata hian ranking asang zual pakwa ba ka I athling turam pathum man da phota chon adota hian I so pangir changa somni palin kar khan da le ta tingze kan da keu ta chon euro atang hian ramso parukinan khel thei wangin I khumol sang mi te an khumol pui chu intum lo tur ni ta group stage sa chon ba ro chu Europe khumol atang chon ramso parukanum wangin ani chu group palia pahnia omtlan group palia khan team ni anum tan nge ngai ta thunga chu thil tang lo ni ta se chon pot khata om kha intum lo tur lo ni thung ta pot khata mi kha I group som pahnia khan pot khata som pahnian lo om ta chu group som pahnia khan I group A om tur pot khata mi kha pot una mi kha group A om tur pakhatan pot chu kha B om tur pakhat chuan C om tur pakhat chuan ka tiang zel kan A tanga L thing khan pakhat te nan pot ta chuan I chu tianga I pot uan an pot zawa pot tru an pot zawa le 3 4 an pot zawa ten khan group khata team ni zel khan lo om ta chuan I anin tum dana hian ti meyang taidron nei lai fix aran siam na ya FIFA ranking number 1 le 2 number 3 le 4 te hi final an lu ma chu intum thei lo turin an da ver shima hai chu competitive balance am ti ta ranking asan lok puina khanita chuan taidron nei lai hian Argentina le Spain kha number 1 le 2 lo ni ta chuan France le England kha number 3 le 4 lo ni ta anni hi group stage group sang changa kana an data chuan group champion an ni chuan ti ni chu group champion an ni chuan final ma chuan ain tum theinawa chuan tikhanan han da sang phot ta chuan group champion an ni lo ero chuan semi final a point tum theita chuan ma taka point tum theita tun chuma po hian Argentina kha group a khan group A cha an lom ta Spain group A cha lom ta Spain kha group A cha lom ta Argentina kha group C an lom ta anni hi pakhat zok hi
group champion ni se chon pakha zok group champion ni lo se last 69 to last 32 in tum ha don an champion lo ve chon amai ro chu an champion ve wangin final ma in tum thei lo turin nom ta chon i an kong ko lo how alo ol sam deu ta chuan Portugal lo soi taila group K an ta group K akhan lo champion ta se i tuna Colombia in tum Ghana khan tu mga an chak chuan last 16 na Switzerland an tum le don ta i amai ro chu an group an champion zo lo wangin he ta king pui hau tak zo Croatia ma chon do na chuan an chak chuan Spain an ma chon ngai le ta kha an talphung khan ta champion tura FIFA ranking asang zual pali te po kha group champion an ni lo chuan final main tum te amai ro chu group champion an ni wangin dan le dun omsa wangin he tain tum thei lo turin nom ta chuan FIFA fixer siam dan a hian ranking base at evek ani wangin le an che that ve tho group champion te an ni ve tho ngai wangin dan pela indu sakna le diklen hi chom thei lo ang ka a lo angai ani ikha an soi ve shim taila trin ka chon kan shato fi kan ringa chon in kel tura khan pa ni khatan soi bel kan du chu Brazil game hi kamu chak lia ni coach tha an nei alang viau to Japan ne na in kel khan goal an chu ma sa che zo kan changa yan game po kha thalo zo ka ground ball an ne lowa Japan defense in rem pui takle an nor le thu kha an tur lo ball khan chu ma sa amai ro chu second half a chon thila lo danglam ta vika coach tha Carlos Ancelotti aron cheta e player Lucas Paqueta kha chon player tlan chakle tuan tha ball them box hi Enrique ron luta formation 4-3-3 atangin 4-2-4 a aron manga midfielder in dona ni lo ti hre chengin striker pahni an manga chon Brazil Japan nan han norta Japan an tal boya mid block mang chen ka he ta low block a man nge ta anga ya chon an tol nung ta na takin an nora chon Ancelotti na shit chen ne chu Japan la ka khan ground ball a midfielder in dona ni lo ti hre cheng ground ball khan om ziom lu tuk lo an thap pui lo ti hre chenga ball kanga vor turin kitam ta akangin an vor lu tatlang tlawa an ta gol ta re an sipu pon su ta kha Brazil thatsia an ko an coach thatsia lan ti na ni ta Norway laka engtin nge ramin la lang Ancelotti hi an king puite mila in siam rem thiam tactic kha zum thiam ania engtin nge arin la lang ti kham hu cha gom ti chuan Spain le Portugal hi in kel mun tak final boro kam thukan ni kan ring an ni ke an cha boka anni hi voi somli pa khap mu tan tum to in ramin hai te ni boka tum point tum he ma chuan Spain hian voi so pasari ni nan chang to Portugal in voi sari ni nan chang to voi so pasari dang anin he to ka World Cup a chuan Spain hian le inil na dang inil na lian ai chuan Portugal hian an ne ri thei ro thin amai ro chu anin tum nu Nations League final ai ro ka chuan penalty a Portugal in he nan chang thunga ka khan report an yan ni in keli munum le zol tur ka ngai chu player nei thave ve an ni chuan midfielder nei thale zol ve ni buka Portugal a João Neves te Vitinha te Bruno Fernandes te Bernardo Silva te le lan lut lo Neves te po te nga tin nge he ta pen slo om chin te po an that zia kan sia chuan Spain a Rodrigo ma Fabian Ruiz te di Mikel Merino te chuan Dani Olmo te le atang soi kan soi vek seng lo tin kan an that zia kan sia in midfielder an nei sai me ma midfielder in do tu midfield betil hi mun acha gom ka tia chuan Spain wing lampanga chuan wing lampanga point ungara po hian anin tiat tok vel viu ka tia Pedro Neto in lamin yamal ka duwa amai ro chu heta Alex Baena ai chuan Rafael Leon mo jo Felix mo chu thale so ga kan nga ya chuan striker ani se ama ta na Mikel Oyarzabal ai chuan Ronaldo chulo thanom le ta hetian em chim ma chuan katin kan chuan defender pon nei tha em man nin ke hi munom tak turin kan shen cha kom takani chuan nia Argentina kha base en phak lo khop maya base en phak lo rolin Cabo Verde khan an that je ko ver shiata an ron man tir non le kan nga ya Argentina laka chak thei din hun ananding
hot thuak ti la anin tiap to khop me number FIFA ranking a chon number 1 le 67 an in khau tu ka amai ro chu khel mu lai ro chuan ti in tiap tok ta kan nia ni on goal an nei nu apo khan goal su thena chance kha an nei yatin an goal pami ka goal thale zol ani anu nu zo pe ka chu tun world cup kalme ka goal ro pui ber goal mu ber ro hiang ngi mo kan tia tiang khop khan an che thia chu Argentina kan be se yan pha ko lo wan kel thak tok lo hualin kapovar de ka fak ter ngai kan ti chuan Argentina van nei na chu he ta Portugal te mo France te mo England te mo la tum lovin king puinem zok khan na ni thei do na king puinem zok la ka chak thina chan san an ne ya an khel le to kha Egypt an ni o Egypt ka ni zana Australia ni nen khel Australia ni pukhan ne to khop me Australia ai chon da san zo kan ni amai ro chu hun pa nga ya uan uan ni nai ne to ka uan ani nu penalty shootout an chak sha ma khati ve bok khan nia insiam thatna hun an la nia ka bovar de ai chon Egypt kha all sam zo tu ra kan nga ya chon an gen po munom ve tu ra kan nga munom lo tu hi om to mang lo ani lo 60 chi chu chuana Frankie hingoi rei em al khan zo le ka cha ka hey sap kan se tan ham dang mizo clear I can to be kyan well zeta yan zo la chang mo ve to china ka mo ve to china chon wai za ka poi thiam ko tia ma se tlemin well zeta ka anglo Isaac wala na so ma nang ma hin position na ngai khel tin khanin ka defense side ya winger left wing thei dio vek ni mo thei vek cho mo ka khel vak la en lam pang he ka tu ya ke chu tia khel mo la ti kan han tv kan han ta khata han pe la chu ti khati kan han ti ha ka han khel chi han har sa ji kha lang ching chu ta tak chon footballer ho lo thiam je hi ke ma han mania star player kan han in khel khan khata ke ma hel alang war achan chu an lo thiam lu tu ka ni pressure sang dul to feel tai chon tiang ka chu Mizoram ta na voi khat po ko la khung lam hian du thui kan lo sam ki ti ro kan lo se se ve bak zela mar se po ni sila hey mizo zo football kan ngai na min abikin football hi kan ngai na beram ti la kan soi swal am kher la wanga ta hiarin enge mizo no panga te por footballer enge professional drone ni tumi an tam ni chu ta choin enge han cha du emote re ve mai nang su I lo dai zau ta foreign thei ni lo ka to ta khanin nang ma experience chang te mo youtuber khami enge nang ma experience a shim mo lo pang jok te ha enge china discipline poi mo za te poi so ya grassroots poi mo za te po kan soi to ni ni ha kan lo chu thau na te po khata ha enge ve footballer cha antinan top level han thleng thei tur hian enge kan ma mo ni ai sha ta zuk le mom ti lo tur chuan a big in sports culture tan elo hey rui the thil shim hi ti lo turin ka fui duwa chanju enge fitness hi fitness ai a ngong lu tu ka ni ju ku vai ringot po na ngong a badminton khel thin ta ka mani deu tang ka khel ve ta chuta tak chon he mut that lo ringot teng game it effect thai ni chuting football a in tui don ni chon career hi a om lu tu ka ni tu na hian football hi India level ang china point om lu tuk ta chu in ti don ni chon tak kula he lekha zir ka mu sin na lo se lekha ki ta han zir khera ngai lawa tuina zong hi poi mo kan tuina zong a tak kan kal hi poi mo khate ke chuan in football lam pang career in thlang don ni chon ti takula nang mani in discipline ula in fitness ti traula chu ke advice tu ani deu be cha he bai so da top lam kan na yang topa hian player lang sar tur so ti han sei be le re la ka do kan soi nual to tho na chungin kan be sei ti an pha kem ti te uman tan sila so topa friend ki na kharanga nia che thatu ra ngai lam sar zuali chu atira chang hena lum han lu ra Argentina soi rola ru ro nga chu Messi nia chuan Portugal soi rola ru ro om ha chu Cristiano Ronaldo nia chuan
France ani se Mbappe num hala Norway ya halan I Brazil Vinicius Junior tiang khan chuan I player langsaro Brazil chuan Neymar a minga langsara amai ro chu fitness te thattok lu wangin ala lang no Neymar ti lo chu kana soita song kha an che traffic mer karin phak bakin an che traffic ka tia Lionel Messi pe chu malam panga po kan no soito in kasia I closer record here on kum thei mengem o ti kha aron kum thei mengem o ti chu ni chuan amai ro chu amets khatna hat chikaron sim mal aron ngal ringota chuan amets ni na goal here on thuna aron pel ngala goal ningotin chon goal la thun zon zer world cup a image dia chung goal thun theiom chun goal thun zon theiom chun ani ta hiala chon ka be sei phak ba kin cha tha ka ti Messi chon Ronaldo po a game chu tiang a game chiala khel me lo mu no ma goal aron thun to ti ka goal thun aron thun ta ni po world cup dang zong ain upat lampanga ala ron che tha ka ti amalam panga khan goal thun tam ngai lo sang ni le pali nge mi kha che thadber mi lo sang ni som pali vel bol kamo anga che thadber goal li thun vel kha an de bein ka shia chona thun tam ngai lo tum chu ma goal thun maron thun to he an la kal zel do ni na langa final te pon khen on khen tu te ya final khen te ko pa than ni chu ta chon world cup chum khata a goal tam ber to aron thun thei mei thei thun thun thei na chance te pon nei kan shia chon Mbappe chu ni china kan soi to ro puizia I world cup angam big zia chu I goal voice of pariat khelin goal so pariat a thun to be sen phak veka chuan Neymar poi ron cha tha se kan ti khop meya chance te la ni chona mai ro chu fitness that lu bang hian un top don nam pangalu turak ta de uli khila ni ria chuan player lam sa chu khang kham ni se chuan pakhat le kan soi le du chu team a kan lu le zo chu I tun thleng last 30 chuan khel zo thinga be sei phak ba ka khel thale munum ka ti chu Colombia hin nia an munum ko mai Portugal la ka khan an that zian ron nan ti to chon Ghana te nen he zui le Ghana team thatak ta kan ma chona ani hi South America po che thachin Copa America nu bara po final nu thia khan nia tun hayan khela World Cup khel to zun na khan Brazil and Argentina kon nia Argentina nen an chak zel chon quarter final an tuk thei dona Argentina tan hian Brazil le England na in I final an kalkong tura hian khingpui hau tak zo kan ni kan ringa an ni team thatak te kha kan soi bel vele shim shim ani dinga ne kumin chu world cup a voi ngem sa khel to hi Ronaldo te Messi te an world cup to na tur ni ho hi an che thama zo king player ron lang sa tu ti velai ma tenin Messi le Ronaldo te Haaland Mbappe ti te chu lo da thataila Vinicius Junior hi aron khel tha ka ti ani hi ramtan hi na khel thalo thin khop me tun ma tang toin match som li chuang khel ko hang gol ko vel chau kala khum me amaro chu tun world cup a chunin Neymar an om lo bok ne ani ka na berani ron khel tha khop me Japan la ka te khan golan khung lo na chu chevel shim hamoi thei khop me e tin chu ba ka Lamin Yamal hi ka duang hian ala tal na tok lo ka ti a khel chu khel thal tuk thawa amaro chu gol khung kong ale nge assist nei kong ate hian ala nei tam vak lo hei hi golden ball dong tu remo anga kha chuanin e aron chan ve deuh chu ngai ka ti a chan chu e ni dang apo kan soi to a player no pong ron chi tha hian da tam lu tuk lo kan thina ayu buwa di ti te lo ka chu amaro chu round of 32 chang chung kan en chuanin aron khel tha chho chan ning ka ria Mexico player no pong ber ron ni thei Gilberto Mora an midfielder te first 11 aron chang chho zo chu ta hei hi NB Klo tu ning ka ria ni po tlap lian den an rim fat kan ring dewa a khel danen in e an midfielder khanin azam lo khop me ni po no panang ai khan tin china khan soi wa Switzerland midfielder Manzambi ani kha apmu nom ka ti poka e ani pe ju kha soi wa Newcastle alu mai thei poka Newcastle ba ka han Chelsea te point an ron ngai vena wa khanin ani po ni pui transfer bazar ti hot tur jingami anin ka shaboka tin chu ba ka chonin langsar lo de pakhat kan hu le chak shrim chu Paraguay an forward Miguel Almiron khania kan hu chak chan pakhat chu an match nung bera hanin a mui hu case kan ti mai bang hanin red card an hu mui hu chunga thila soya ba hanin a fun rong in hu sin na wanga a soya ni pe chu kan ring mi lawa an no chu don chan vel han em khanin ai aron le don a pakhat zo mui hu case wanga an no chu hero hin ka pi te chu an tla zui ta mu turom to don lawa hei tak hi
Miguel Almiron kan hung chak chan pakhat chu nia Paraguay ani kha friends an han tum dona Newcastle forward tu yan lo ni bok neng khan he ya mu cha kom ka ti pakhat chim kan soi man kan nei ngo England soi do la lang sa Hurricane in soi me lo dia ka ro lo Cái bộ cái lúa lúa char hurricane cái Frankie soi lo ke ko mi ka khe de kan soi de shim chim gol dien chu na chu Ganian doi thiam inan doya ani ke kan gol a chu lo ni ka na men ke do ka an su tan te chu nei gol aron tun de de mo ani chu na chu tha ka ti ko mai ko ve ma za den chak chan te po ga de ro gol score kha moi khop ma ya go ro pi ka Frankie having a soi don kata takkan Messi football ko vela ro pui ji haron lang le ta kata doi thiam me po haron ngam talo ta ni kata takkan chen ke chu kan player ngai na zong khan lo me ya mi ti zoi ho Messi hi ka pe se hi ron phak ro khom me karin ai phi ni ron khel tha goal World Cup in man goal khung vak lo pan ani hi chu upa ve do to tiril rupu khan ke na ni chu ma se hey go Argentina goal 80% value ama goal vek ang tukania chuan ka be se hey tana nuam lu tukani chu tu lai fe chu ra la te ho bula kan ta ka fa nuam du tu ka tiang vel chu ni chuan ni ka player du le to pakhat tuna chuan a top 2 ni ta hei kema chuan Yamal lemin Yamal hi ni ta ma se hetan ron soyang khan ama hian pressure om ve to mani ti ta hei enge atum lu tukka ma hei a frustrate mani ta hi ka tia ama game tak tak kha ala lang lo ka tia ma se next match Portugal ve la hi chuan aron khel thaviu tura ka ngai ke chuan Frankie hi zona pakhat zo du ka nei mo zone ta rala tum khan Argentina le Portugal in tum se Portugal an sopse pang kha ti an sopse ko ni ko an sopse don lo sim achan chu tung nan ti ve vel la kha ron chu to tho mo an ka to zoi chado lu tuk lava an sopse big don lo karin na chu tun World Cup hian enila Argentina jan consistent ani consistent lu to kan en khel that zonga hian Portugal chu an khel that thu ta anin an zoi le khami hey Portugal sum chu a squad chu en boina ne hi om ve do thin bok nen hey fans tong moi lo no se toxic fans ramdang atang ton tame ma hey Bruno Fernandes thala ka ten valu te la nge rul du na tham chu ni do na kha ka comments don ni ta se ka Bruno khalo ni ta la ka comments don ni ta se Portugal tanien ka khel tha theng mo ti te ka ngai to thin ani khatiang khop khan Ronaldo fans Covela fans nga per ni he ani bok nen gan kha om ngai tur khania ma se kha squad chunga khan enge theng kha kan washa chung lo ma se synergy te ti chedo ngam ti te ka ngai to mo tuna chon Portugal chu ke ma chon rala soyang lo do in Argentina chu an sop nek chu karing chi alo Argentina an sop let ding do zo an sop let chu ka ti thei chi chung lo ma se tun din hona chon an ne karing ani le Argentina hello champion ta se kan lom don nem ka lom den vi ong ke so be do dem ke nen so me Argentina fans ka so mong wa se mi so be se ne Argentina jo kan chan ve me ngai ni so here no chung dai char ngai ni wal eng point ni se la voi tan so ani kan du tok le ta phat mai ngai se to tam ta ko oma kan soi seng lova voina Frankie khyang te a hun chatak min ron pe a kan lom tak zeta chumda nga de bo min ron chu privere se la Argentina an chak zel ni phei jon ro ha nuam an han chak zel jon han thu te nuam riu ma sia do la khan Ronaldo kha ho chuang lo nya Ronaldo fans te khan ngai lo la ma khan lo la mia lo an follow pha lo la ngai sang ve adu ve tu bin sin khan Argentina khan chak zo lo ti ka lao ni tu ka chan chu Frankie ro tu don sia se karon ngoi lut vi han chak lo seng chon ma se
ค่ะโดยเทียมเมื่อพวกนั้นเรางามแล้วเราปุยเสียให้หลังเลยทีนั่นนี่ฮะ อะไรติดส่วน round of 16ใจน่าจะกินเขตเจนนี่โดนะfix side พวกการันตาร์ลังงา round of 16 en nuam ve ku kan tinga round of 16 khel zo a kan ron let le don ya thito zong zong de chunga lon thu kan se